Koji je tebi lično najzanimljiviji zadatak koji si do sada dobila? Pa mislim da je sada najzanimljiviji zadatak onaj koji trenutno imamo. Mislim, stari članovi preduzeća, kada imamo priliku da radimo sa realnim poslodavcima i da promovišemo njihov posao. Pre toga mi je interesantno bilo to biranje slika, jer ja obožavam slike. I to je otprilike. Da li smatraš da community manager može da bude svako ili je za to potreban određeni talent? Pa mislim da u suštini može da bude svako, ali ipak je dobro da ta osoba ima želju da se bavi tim poslom, da obraća pažnju na detalje i da bude kreativna, da jednostavno ima taj entuzijazam da želi stalno da napreduje. Dobro, i treće pitanje za tebe. Koliko misliš da u današnje vreme društvene mreže pomožu samom preduzeću da napreduje? Ja mislim da je sada marketing za današnje uslove jedan od najvažnijih stavki koje svako preduzeće treba da ima, kako početnici, tako i velika preduzeća. Razlika je samo u financijskoj mogućnosti da unapređuju, a i online marketing je jedna od oblasti marketinga koja se danas najviše razvija, tako da mislim da je svima potrebno. Hvala ti, Milice.